Tato di inga tato te ufarpata se maderi tato tang sia yang apa ia ia le ngotang mai manu le babeau le ya sapa ia le tua ia di swafa man malo Yesu Kristo dentro tu mai notes
whātaro whātu koe le pai malu koe le tātou a inga o tūranga pārupe. I tupu mai, mai se foi e Samoa, tātou whātasi foi ala tātou whātalaunga, tātou te tau pai whātasi le tua, le lei tūlā, i le lau ai pai le tua tātou te tūwai, ma tātou tangisia foi whaunanga le tua mō tātou. Tātou foi o tātou tangata vai ma tangata e mana o mia pē le pisosoani pē. Le whaosfianga foi le anga ngapa ia ia tātou tai tō tas. Ia vei tātou le a inga e tas. Whaavai le tua, whaavai le ropa, a me se foi whaavai i le pēra pani. O le anganga le na o ki viso, a me se foi lona e vangalia mo tātou, le tau i tātou tangata, me se foi tātou Samoa, ma le narolangi a toa. Ka tono tō sira pia foi, te le foi mea o tupu ko le narolangi nei vai tau. Ma se foi o atunu o lo taua. Ia lo tangi mai le tātou te māpa ia o Kope Francesi. E tātou te talo whātasi mō tātou usu tu whāpine lo whengai matau. E ma se foi tātou lava atunu ma tātou lava a inga. Ia tātou maua pēr le tātou tua. Ma waa pēr tātou whāmoi moe le hi. O le ala le nā wa tātou whātasi iai. I le le tāuranga pa ia. Tātou te awe whātai le tua ai maise. Ia lingi mai ana whamuianga o tātou lava. E panga lea usutu pāpina i o tātou lava. E tātou te sēru mo le tua taimi umwa. Mai se poi lava tātou lava a mafutanga. Uai o tātou no tātou te whamauralo mo le tua. Tātou manatu tātou manatu i tātou wangsala. Ina iau ngā tātou muli nei misi te heo pa ia. O te tau i le tua, e ona mana uma, pa o tau soe, o matuara sana lava i o mawhauwhama, mai o upu, iau mionga no whaia, ma tā whai oi na roke i whaia. O wangsana, o matuara sana. O le mea leo te ore atua i a maria whaia, o tau ko pēr, le au angelu mana au whaia uma, ma o tau soe, ia o tō tāsia o le i lo tātou tua. Ia lo whamai a te tātou le atua le ona mana uma whamangan mea tātou ang sala, ma watu i tātou i le ola e whaavare. Amen.
mātou tatalo, ina ia poai mai le tuele file mu i le nalolangi ma Samoa, ma le salotanga, i le salotonga i nana i Kalesia. Leali ie taitaina le whasolonga mea o lo tutupu le nalolangi ma Samoa, ma e poai mai i lawe Kalesia pa ia le fia, ma le file mu au na atua ia te oa i le salotonga, Ula mātou ringa le nei ala atulo mātou ali Yesu ke risolo walo. Waso e po ima kule patasi maua e maleanga ngapa ia. Ule atua mo le whaavavang, whaavavang lava. o le uai fola ina o le afiong pa ia le atua. Tātou te mo mai le stusia sirako lona mta upe lua spufitu. Fola mai le fai upe lima, fa au le fai upe vali. Sirako mta upe lua spufitu. Fola mai le fai upe lima, fa au le fai upe vali. O le matua. Aua e te vivi atu I se tangata. A o le I tau tanga mai o ia. Sila ma whaafafonga o te whaita wina. A lu ina le lu whamma. E totoe ai le ota.
e whaapea o na toe, e whaapea o na toe tutoe, e whaapea o na tutoe meleanga, ale tangata i ona mana tunatunga. E tutoe ina, i le o ngā umu, i le ipu ale whaipu o mea. E whaapea o na topo tufoina, i puapua ngā, o ea ni utonu. O le fua o le la au, e lo ai le winga o le whanua. Ua tupu ai, e whaapea o nei loa le loto o le tangata, i ana lava upu. Aua e te vivi i atu i le tangata, a o le i tautala mai o ia, aua o le upu, e tofo ina ai le tangata, o a fionga a le atua. Yes, why baptize? Elelei, ona vivi i atu i le ali'i. Elelei, ona vivi i atu i le ali'i. Elelei, ona vivi i atu i le ali'i. Ma ia fai pesenga i lona sua fasili ese. Ia tawa i lato i le taia o lona lofa. Ia tawa tufo i le po lona faama oni. Tonu e peio le pama e tuputele e peio le arasi le panona e tupu ola i la tou e loa tou atua. Tatomo mai tusi mumorpronito. Mumorpronito mata apusulima. Amata faitama fai pulim sufa. Sengata fai pulim suvali. Ola mutua. Ufoina mai le manama loya te tato. Yala maya Yesu Kiriso. Fafonga o te faitau fa peritania. When this which is corruptible clothes itself with incorruptibility, and this which is mortal clothes itself with immortality, then the word that is written shall come about. Death is swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Tato tutu la imu le evangelio.
Ia whatasi lea 5 o tou. Kolanga pale vangalia pa yana tusia e sanga toluka. Ya vangalia luka no mtau ko yono. Fola mai le fai ko tos ko mariva i le pas ko mandima. Luka no mtau ko yono le fai ko tos ko mariva i le pas ko mandima. Otua. O le tele o mea i le loto e tautala mai ai le tangata. Ua whetalai atu ia le whaata oto ia te ilatou. E mawhai ea le tau waso o na taitai i le tau waso. Nā te le pau umalava ea i le lua. E le siri le soo i lona au au. Aua taitasi ma whaapei o lona au au o e wa atoa o na au au ina. Se ale mea e te vaai atu wai i se fasi la au i le mata o lo uso. Ai le iloa e oe le utupoto i lo lava mata. Pe ma whai whape fea ona e whai atu i lo uso. Lo usoe i natu mai ia so eu ese le fasi la au i lo mata. Ai le iloa e oe le utupoto i lo lava mata. O oe na le whaafia mia tonu. I e muai ti ai le utupoto i lo mata. Ona iloa le lei ai lea. E eu ese le fasila au i le mata lo uso. E le ai foi se la au le lei e fua mai i fua leanga. E le ai foi se la au leanga e fua mai i fua le lei. A wā o la au taitasi ma lona lava fua e iloa ai. A wā e le tau e tangata fua o le mati i la au tui tui. La tau te le tau foi se fui fui vine i le la au talatala. Wa au mai mea le lei e tangata mio le lei i mea le lei wa teu i lona loto. O le tangata mio le hanga foi. Wa au mai e ia mea le hanga i mea le hanga wa teu i lona loto. A wā o le tele o mea i le loto e tau tala mai ai lona ngutu. O le tala le nei a le rii. To you, our children and young ones and young people, just briefly, just to pick one thing that Jesus said to us today from the gospel. Very important for you to hear it, probably for the first time, but also your family will also help you to teach you what Jesus meant by saying this. He said, I'll just pick one because he said many things, but I'll just pick this one. He said that before you want to tell your brother or sister to take that little splinter or little thorn from his or her eye, you have to look first into your own eye. There's a huge log or a huge plank. Piki o ngala au in your maka before you point the finger to the other person. And what Jesus meant is that Don't be a person who loves to look down and to judge other people, because Jesus doesn't like that. Jesus wants us, first of all, to look to ourselves first. That is why in our church that we have sacraments such as the sacraments of confession or reconciliation. We come before God to ask Him to help us and forgive us, and help us to forgive others and to understand others. So I just want you to put that on your side, especially for our young people who can grab the message, but for our youngest, that, if I were to to matua, to te awina, if I know
ia me se foi upu Yesu. Patongo fia fa so se tasi foi te masa mo ia tau. I rona malanga i lalo South Australia. Ia Aviloti. Ia, wa ukere yo o rawa kai lo sa renga ngakau i ngi singi raka o ranga ngi Australia fa me pe ovare. Sumo tupo i tūlai. Ia malanga lunga lori ia alunga i lalo South Australia ia makala mai aro wanga de koafa male ia marpalpalam ko are angi fale ding kangaka. Alo malanga fa me o kai ora sa pe o belala kalaka de iva ia ra ka uranga waki ia ra vai furanga GPS. Ai va ai lola ia i le sign malika mai farisa. Ia e vai atu le tama nei le tama sa bo de le farisa Katoliko. Pero tau mai ai le taimel misa le iva ia na fa atu lola nga lori kelea. Lu marka paka ia nga pe furora ia si mai kongu. Ia na furora ia maka lo misa pa tele. Ia fa mai umar misa. Ia fa mai o ka sai kong farsa ia kelea ku ka ku farsa le i ngi second heart mai nga penga se ko fiku pe ko se fuwa ngaka makua palangi i le farsale la sa Australia ai wala ko va ai skaka ko kas ese mai la ko va ai e fofo la ko silisila wa ese si wa wai i le taulanga pa i misa ona la so fedwa idola ia ma they said the welcoming and the good day mates and welcome to this place, welcome to South Australia. If city, who are you? Where you come from? Ya walu mafsi o kangaka il tamale nei. Ya wa fa mai wa vele na kamai lau. Ili ngasa wa vela to puse ainga. Sa mana foi de firma patele ile tamale nei e fais la tu kofi. Ya ili ko faula nga malanga ya sa karia ko alfa lo kaskama ya patele mara look for time. Thank you so much, but I have to be on my way. O langa fianga lava ia o maulanga misa. Ida wala ya e fo ia ia langa alu nginga wenga alko kasi ngedo mikede a ese foi ala le ku fa singo ia ile farsa maul misa maule fa longo le laungo pa kele le forfora le tua so akola ia o mau ia le o tali le tino ma toto Yesu ai tau rola i o tawalunga uma lava misa ilanga fedwa idola ia matangata ia pengale ko se fulua ngale kasi di kurang nak fedwa ia ya wa vele mase mafutanga ya nasa pro bisi le tamane ia marauloku eske mi ako e balanga ku le lo ya o farsali nei e afia kuai i le kali vo le kaya o le mafuanga le ngafaso ngi kala i le nei tama o ngole ngangale nga o le tato mafutanga o le nganga fole na o le kali sia fa avai i Yesu kele foi awala e fa singo mai le kali sia e tau me tato e tāua te le lava lea o le whiarwhanu, o le tatala lea o whaitutoa o le kālesia, o le whailonga le nā o ao o le atua. Te me te urufare tonu whanasa, you are being welcomed. The first person who welcomes you is not Pakele. E whaawhiruai oe e le atua. Whiruai oe e ke wiso Yesu. Le tātua li i lena whaia oe whaia. Whaile lalo langi ma le langi. O lea sa madiu tinga ino nong puluse a wā tātou sese, wā le tātou whare tonu. O le mafuanga le na e whawheruai oe Yesu, a te tau foi o na tātou wheruai, whawheruai, ia te ia i le whare mai i le tonu manu pa ia o le wharesa. Ai tātou wawa ai foi ia, ia tu lo alo whionga sisa o e whatever sa e ngā due foi oe le lau hua Roma, le chita di e tena, ile piazza di San Pietro, po le square of St. Peter, ia le lau mua le kalesia i Roma. O lo ia ile, a pe iso drone, venga le kia rurunga lau drone, mai ki kilo lalo ile square, ile pe la poko le vai, ia na tatonu ini siti, o lo fionga ia futialo sa o foi, ia usa uka fau o ngā kemi. A o le kofa ma le aka, o le kamalo le ngā kusia le aka, o le square na ma pouku ia pe whakamino whapena. E swafa ia Bernini, e sa o usisa o isi whawhikai rai kasi o mea sa. Swafa ia Bernini. O le
the vision of Bernini i le akale nga i le square ai whaala popoko ai fai whapea whamai o le aure na o le kare siepa ia e whawhenua i tangata malawa le lanurangi Katoliko le Cristiano e mai uma i le piazza lea po le square lea e whawhenua i ma whawhamawhana le kare sia iate i la tau matatou tau mai ai e matango fia le na o le anganga o le tua e whawhenua i whaurufale oe ma vea oe o le tangata le atari po le fine o le tua. O le anganga le na o tātou fola me se foi o le sāwali lea a ke riso mo tātou usmatu whawhine me se o tātou a inga i le nea sā. Au me se lava le tātou evangelia wa so uro lava le tātou evangelia ma le evangelia ngatea. Le whamai Yesu e tatalo mo lātou whaasau wā ia te oe. Tō te whaamangalo wai i lātou e fia whaarianga ia te i tātou. Ma whaamangalo a koe whamai Yesu tō e tatalo. Ia, o le evangelia sa tātou whaalungu mana sante a mea pākere makako sa mo. O se evangelia le whai ngō whianga karia. Wau tātou lava ia me masangi lava ia kako sa mo. Kasi, okei, lua, okei, kolu, koe kikia oi wha. Solo muriro kua pe ka kiro nalo. Ai, koe maka ngofia iro la ia o le lui kaulea pākere Mosese. Le usua pākere pauringo langa la unga ia sanke i le community a sini. Anga wo reis wo tusiel mafutanga de kalesia malanatu faife au. Lea we pātere, ai whamatara mai pātere, whamai whao unga pākere pauringo i le evangelia nga whao ngā le whionga ia katina le pia tawhinu. Le evangelia le nā le asantea. Le evangelia le nā le asano Yesu ia na au so pa pe teu whamai whamangalu. Ia e tatalu. You forgive those who hate you. You pray for those who are considered your enemies. Sa ngore katina le pia ia pātere mana uso na whao. Ai whaorongo rawa ki ngaro. Ki ngaro roto, ki ngaro loko i longa ruenga. Koe mai le evangelia koe whaikau, makakalo, ongsai. E re ki oa seda ngā oro pākere pauringo le vikuki rea, o re ongsai, ma le whaamangalo, a o re nganga lawa e pākere pauringo sai ai, ina ia tasi tātou tangata, ia tātou mau rea nganga o re ngā rue whātasi, tapuai whātasi e wau tātou Samoa, au tātou fo tangata Kirisiano. Lea o whamamlama atiri ai, tātou whaitanga le nei aso, ia mare uforoforo mua e peo se whaite i tenga fo i rea. O le whaitanga ia tātou taito tasi pe a tātou mafuta se tasi tangata. E maa lia foi upo rea tua. Lea whamaile uforoforo mua, aua ke vi esi tangata, ai le i tautana mai. I o tātou mamlama le tūlanga le nā, wae tangata tātou te rei roa, ia tātou te whatektari porala na upu mua. Porala na tanga mua. Ia whairo tātou whamsinonga o tangata le lei, po le tangata le anga. Ia au reara o tau mai ai, i le tusi le mua, aua le i tātou te pa i le mai lei lea, o le tātou whamsino, a te tau lava o na tātou tatana, o tātou loto, o na tātou mawhauwhau, i tātou uso tangata. I le tātou wholofolo no rua, toi whamatana mai ai, e sangatu Paulo, i le mafuanga le nau whalufare mai tātou ke wiso le ngata tutonu whalisa a so se aso so se taimi lava whamanatu mea tātou lona mariu lona taulanga maringa e lona toto fowai lona soifua mo oi ma ui lava le tātou te whaapalpala ma tātou te whatu ese i le atua ai mese lava te whareanga lava tātou mafutanga na o lava Yesu i le oti a lewa tue tautino mai e Paulo ia whapena po i le tua. Po la me o mai le oti e rore i ungare na. Wa tue suia le tua le o ona mariti ngā le oti. Ia o le oti wa tātou whengai ai an maise lava ne whaitang. Tua mo nei lua whaife au maari riu. Ia o le koe wo au pongi sāsi o tātou tunu se tasi foi tamari, se tasi foi toa Samoa i tamaya fesola i wa ainga tunga mana. Se mata ngo fie va ia tu talong na kapi lo tau Samoa ma tau sia tamari na ai
wa tasi tātou ona whanō ia manisi foi o tau tātou ainga ia whaingatā lava ni nei vai tau tātou te fia mafuta ma ainga a ona whamai mune whai tātou i Samoa po ni whai foi o mai Samoa ia tātou ai peita ia tu mau pe a tātou upure a paulo mare na whai taunga le o tie fe eilo manu malo o fe eilo tui na o le ola whaavau manu malo e maua ia Yesu Keriso. I le tātou e vangaria lava ia e dua au wala lo o saunoa mai e isu ia tātou ia na whata oto. Ia e mua lava i me masani lava lea o tātou whalonga upu Yesu pe o nei. Ia auni tātou mua tātou ango mua i mata o tātou uso. Ai te tiro lava mua lava tātou mata. I le saunoa mai Yesu po tātou mata le vaai po le tau sitisila a o le mata o le loto o le tangata. Tonu uma loto lo iai mea uma tātou te fau ma tātou te fia whaoo ai o po le leanga po le lei. Ia o mea ngale na o lunga whiriwhiringa tangata. A o lea di o Yesu lava ia lo whamalosi mai ia mai fafo mai le lei tonu a tātou loto. Lo whaatusa foi o ia le tangata o le la au e fua mai fua le lei. Ia o le loto lava o le tangata o lo fia sirisila mua i le tua a wau ina. Ia fu mai ai tātou tangata e fia mafuta ma le li ai mai se foi o tātou fia whaonga tātou loto fia whaali tātou loto au wale le lei mo tātou lava mawhtanga. Lea tātou ai ngai ia malo lava le wha malosi malo lava foi ate o tau foi le tau folau ma le tau tua foi a wā foi manuia foi o tau ainga nei vai tau lo tātou fia ngai bea tātou vai le lalulangi lo o wa ai foi loto foi tai. E o leo tau atu nu e lua. O nisi atu nu fa mai ro tangi mea tātou mo tātou tarusanga. O nisi atu nu ro fa mai se sele atu nu le nei. Ia tātou te wa ai foi tātou lava loto I whale mo si o tātou lava atu nu. Ma se foi tono tātou a inga. Ia tele lava mea lo fe ngai ma tātou. Ia leo ele nei aso sapa ia fa manatu me tātou Yesu ia tātou au ne tātou te whaavai vai. Ia tātou whaama losi pea. Tau whai tātou maure nganga leo musa ia mai se foi lo le nganga lea au ne tātou te mai whawhona o me leanga mai tono tātou loto, tātou whinau. Tātou lava a tātou whinau au mai le lei, mai tono tātou loto whaatino mai tātou ngangana, tātou taanga, so se mea lava tātou te whaia. Tātou te whaia mai fia. Tātou te whaia au wāse tātou suswani mai isi usu tangata. Ai mai se a tātou whaia mulvi inga lea tua. Na o lea tua lava ni mele mai a pātere na o lea tua e nga te whaamaringi. Ma toe whaasino ia te oe le hala o le fia manuia ui lava lo tātou fia ngai pēr ma whaingta ma whita. I tātou ai ngai ia whawau pēr le tātou whainga malanga me se foi le vasu fau. Ia whamanatu pēr ma se le awa whalwalo pēr tātou le vasu fau, le asururu vasu fau. A mata ai le tātou vai tausanga foi lea o le whangafulu, vai tausanga o le tatalo, vai tausanga foi le whaamangalo, le vai tausanga foi le na tātou te tapenpena foi lava tātou lava mawhitanga mo le atua, e sauni e tātou mo tātou lava mawhitanga mo risi tātou usu tangata. Ia vea le ufolofola le atua mo le nea sa, ia vea mo se fatu, ai maise a vea mo se lui tau. Taltono tele lava tātou whesesenga, ma se foi o mea lava tātou lava manatu, ma tātou lava poto matu mai. Ia tu se awa noi le atua na te whamsino, na te whaasino, na te whamanuia ia tātou umalava. Le tātou ainga ia o mai on tātou whaalongo foi du polo le atua ia o tātou le kāresia tasi la tāpena foi tātou mo le tātou whaafounga o le tātou tautinonga o le tātou whaatutua i lea tātou tutulai mo le tātou tali o le tātou tali o te whaatui ese lava iai. Mafuanga le nau whai atu le upu ou. Au le tātou whai ele upu mātou, po tātou, po mātou.
Awa upuro le o pure ai le Ecclesia, we are one, that is our I, the pronoun of I, o te tatonu, o tātou le nā whaatasi ma le Ecclesia. Uso matu whawhine e beto te whatu ese le angsala, ina i ola sauloto o tau i le saulotonga, lea wa te tau ma le whanau a le atua, o te whatu ese lava i ai. Beto te whatu ese i mea whaasese, e whaapolonga ina i le tangata i le angsala, o te whatu ese lava i ai. Beto te whatu ese i a satani, le whaaso oso i le angsala, o te whatu ese i ai. Uso matu whawhine, beto te whatu atua i le atua le tamā, o le ona na marosi malava, o le na whaia le langi, male lalo langi, o te whatu atua lava i ai. Beto te whatu atua ia Yesu ke riso malona alo e totasi ro tātou walii, o le na whanau maia Maria le tau pou, o le na whakuru seina na maliu ma whale la wasi, na toi tū mai na ie woti, o lo ua nofo o ia le tū tamatau o le tamā, o te whatu atua ia iai. Beto te whatu atua le angangapa ia ma le kāresia, ia whia iru uma, i le māma le mawhutanga o le aupa ia, ma le whaamangaloino ang sala, ma le toe tuwai o le tino ma le olanga tu mau watari. O te whātua atua lava i ai. Ia le tātou ainga, le tātou Ecclesia, o le tātou whātua atua, whātasi lea. O le whātua atua lava o le Ecclesia pa ia, tātou te mita e tau tino atu ai, ia ke riso lo tātou wari i. Amen. Ia le tātou ainga e la tātou whamaulalo mo le atua, mo tātou tausanga lau tele. Ia tātou tausia tamapa ia male i tu ainga uma. Ia alofangia le atua ia foa i le maalosi i le tino. Ai sili le anganga a wale leo wina o le lafu maamoe le atua. O le tātou o lenga le li. Lea li e whaafonga mai. Ia tātou tausia le fionga ia pātele māpusi. Ia maua suna maalosi ma suna finangalo. A wāti uite ma whaiwa. O le tātou o lenga le li. Lea li e whaafonga mai. Ia tātou tausia malo uma o le lalolangi. Ma o lātou taitai ia alofa le atua ma whaatupuina le file mu i le lalolangi. O le tātou o lenga le li. Lea li e whaafonga mai. Ia tātou tausia e uma o ngase i maota ngase. Whapea foi i maota malawa. Alofa le atua, ma toi whaafo i le malosi atua nisi aso e tautua ai, mo le atua malona finangalo. O le tātou o lenga le li. Lea li e whaafonga mai. Ia tātou tausia le tātou Matagaluega. Ia alofa le atua pui ma leo i tātou ma le nei wha mai leanga. O le tātou o lenga le li. Lea li e whaafonga mai. Ia tātou tausia e o mawhatia i le nei aso ona o le maliu ma le oti. Alofa le atua ma whaamawhanawhana ia i lātou. O le tātou toi o lenga le li. Lea li e whaafonga mai. Pero tautanga mai le tātou tamapa i o Pope Francis ia tātou malawa ia tātou talo mo atunu nei lo tau nei taimi. Ia whaatase mo tātou talusanga mo siu tātou atunu ia ma se fui tātou lava ia. Tātou renga le li, lea li e whaafonga mai. Le tūro mātou tumawe whaafonga i le talusanga o mātou lau whanau lau Ecclesia. Ai talia fwonise o mātou mo onga tono mātou roto mo le tau lang pa ia. O le mātou renga le nei aratu ia te o Yesu ke biso lo mātou wali i. Amen.
uso ma tu whawhine o tō tatalo ne ia tari le leia lau ni tauranga mana o tō le atua le tamā e ona le mana uma. Le atua no mātou tupuanga ia vele ne a reto ma le waina ua mātou momori ato se whailonga no mātou alofa mala mātou I whonga I teitei ngā atu ai mātou I le whaola tauna. Ora mātou lenga le nea aratu ia Yesu Keriso o mātou ali. Amen. Ia whatasi le ali ma oto. Tato atua Leta mai o leto sai fuai papa me o le malo si umalava o se mitanga whaia e mua mātou I le whaftai atu ia te oe e atu ia Yesu Keriso lo mātou wari Ona lona whanau mai wa mātou tai whanga pouingai. Ona lona puapuanga. Wa mātou sauloto ai mai le anga sala. Ona lona tai tu mai le oti. Wa mātou tai tu ai I le ola e whaavara. Ona lona tai api watu ia te oe le mamalu. Mātou ti watu ai lo malo whaarelani. Maure mea lea, mato tau whatasi mangenu mrau koia, au la tu sina la to pese whai tu mau, o robi inga. Matua pa ia lava kunanga o pa ia uma ia wina mailo nganga pa pa ia nei na lopa ia vela so moi maso o le tino o le toto no mato wali o Yesu Keriso alu tuna tu ile oti o si oti na ia tadia no na lava marie tango ia la reto mavatu ia te o le fa patai na to fira reto mavatu no au so ma le fa pe atu na pe tango fia iai o to uma ma ai iai o lo tino le nei o la foi natu o tau. Ina mo mai le tama fatanga le tama I nei kuna tu le abatu ia te oe le whaapatai ma le biinga na tu atu le kuna au so o ma le whaape atu Ina pe tama fia iai o tō uma ma whenu mai iai o le pule nei o toto Toto le whenga inga fōu ma te whaavavau. O rea whaamaringi ina I o tō matangata uma ina ia whaamangalo ina ia masala. I o tō whaia ni nei sauringa o le whaamane tunga wa. O le misterio le whawa tua tua.
maliu mono na toi tu mātou te memori atu ia te oe le tamae, le nei a retu le ola ma le nei pule whao le tanga. Mātou te whautai atu ia te oe, ina oe aru iei mātou i tutui o ruma ma au atu ia te oe. Pe soani mai a mātou uma oe mātou whaanga i le tino ma le toto kiriso, ina ia whātas tasia mātou i le mawhatanga e tasi le angangpa ia. Le ari ia ma le tuala e ka le sia le lalolangi atoa, ina ia mātou ora le alofa whātasi ma whalani sisi lo mātou te mapa ia. Vincent Long lo mātou Pikupo. Alapati Dui Matailinga ma Peter Brown, mai Pikupo uma, le tuenga sa uma, ma se foi le mātou a inga o Poti Nei. Ie manatua mātua usu matu whaafine, o foi atu na lātou maro longa ma le wha moe le toi tuai. Ia talia lātou whātasi ma tangata mali di uma i le malama o lawa pio. Alofa mai a te mātou, ne ia mātou awai i le ola whaavavau, ma Maria ni tinata o koua le tua. Iosefo pa ia na tane, whaatasi ma lawa apostolo, ma le au pa ia uma, uene whaatinuina lo whiringalo tupulanga uma. Mātou te whirvi en whaadene whaatasi mai lātou i lawa fio, e a lātou lo walo o Yesu Kiriso. Ono ia patas mai ana ia te ia, le tuai le te mamamana, i le patasinga ma le anganga pa ia, o le vinga ma mamaru ato wai na wafio, i le whaavavau lava. Matu yala ya wa pa ia bai pa malosia tātou e te talo atu. Mai langa uma alo fangia ma foi mai le file bu yo mato waso male so so di mai lo alo fa muti vale e sa roto tu ma wai mato ma langa sala ma ma wai mai atu nga uma a mato fa tali ma fa moe ma luia ma na fia mai lo mato fa ola o Yesu ke biso. Apostolo, o le file mo te tuatu ia te otou, o lo file mu o te foa iatu ia te otou, au le sila mai a mātou ang sala. Ai le whātua tua na wei ka le sia ma lo whangia, ko wa ia te ia le file mu ma le tasi, e tu sai ma lo fina ngalo, o le so e pua makule i le whaavavau
whaavavau lava. Amen. Ia tumau pia te o tau, le fide mu mai leri. Tātou te kukua nere whailonga, le fide mo ke wiso tātou ai.